Pemirsa panggung kalangan Ratna Kande, Moali dados genah sesolahan PKB kaping petang dasa pitu. Rau mangkin kota Denpasar ngirim 2 duta terbaik inge punika seke angklung Brahma Rasini saking Banjarbun, sao seke angklung Jaya Suara saking Banjar Peken, antuk nyolahang reke sedana kebiar mebarung perkanti kali kelompok angklung ring mekesenian. Sesolahan seke angklung Brahma Sarini saking Banjarbun Denpasar dahat ngelangunin antuk komposisi sane kuku punika ring estetika miwah filosofinya nih. Seke enucap sampun ngadek dawak ciu domas tigang dase keguyup maestro tua pekak alatek ring sesolahan PKB war sane mangkin Brahma Rasini ngunggahang ketiga materi utama. Sane ke pertama gending kekelentangan bebatelan gending puniki tabu klasik tetamian penglingsir Banjarbun. Rares kaping kali tari Tedung Sari, sesolan inucap ini ke pertama kepopulerang duksiu 906 dase oleh maestro tari Inyuman Suarse, saha penata tabu Inyuman Sudarne, sani klokta dados toko seni kota Denpasar. Kaping 3 sesolahan tabu kreasi Bun, karya instrumental sani pole inspirasi sulur tanaman sani nyikiang kuentenan sekar, sani muatang 4 bulan antuk mepi dap-dap nyane. Asa punika taler seke angklung Jaya Suara saking Banjar Peken, sani keprekarsain Imadi Artana sareng Iwayan Puja, sani mawit saking pembuat gamelan angklung ring upacara-upacara adat, pemekasnya nih pitriyatnya. Ring PKB war sani mangkin Jaya Suara, nyuguhang ketiga materi utama, sani ke pertama angklung klasik Sekar Taji, kaping kali wenten tari Rejang Ruwo Binede, rau saking kagungan ide sesunan Ratu Tuan Baris Cina, sesolahan sani keangin pemendakan ring Dewo Yatnya. Warni irang mewah putih pindah ke Cina Ruwo Binede, nyihna yang kahanan jagat sani imbang. Sani kaping 3 tabu kreasi angklung kebiar Arunike. Arunike sani meteges sunar di tatkala gala semeng. Ring sesolahan inucap, nelebang pahan tradisional ling struktur kawitan, gegenderan, pengawak, bapang miwa pengecet. Pemidap-dapnya ni muatang galah 5 bulan. Sesolan rekasadana kebiar mebarung rawi mangkin nenten wanta side kaanggen nyobiang prestasi nanging pindah ke bukti ring sejeroning lestariang saha regenerasi seni angklung Bali seni dahat anut adung sarang alikan zaman. Banjar kedua Bun miwa peken sampun muktiang tetamian budaya side state maurip tur ngelimbang melintangin inovasi mendasar saking dreste sani ketami. PKB warsane mangkin mewali nugesang perkanti dreste miwa kreasi side kelimbakang ngelangenin tur mendaging tetua. Hendra Bali TV.